Samsung bi konačno mogao da lansira svoj trifold telefon krajem meseca. Apple je iznenađujuće ili ne iznenađujuće otkazao svoj Vision Pro projekat i opet je se AI naočarama, dok Xiaomi za mene očekivano pravi čudo sa prodajom svoje 17C. A tu su i Jeff Bezos sa svojom idejom o svemirskim data centrima, zatim ChatGPT koji više nije samo chatbot već i mesto za kupovinu i mnoge druge vesti. Ako ti se ovo čini kao dinamična tek nedelja, potpuno si u pravu. Ja sam Bane, a ti gledaš NetiTech 7/7, pregled 7 najznačajnijih vesti iz sveta tehnologije i digitalnog marketinga u prethodnih 7 dana. Idemo! Samsung bi mogao konačno da prikaže svoj trifold telefon jer je javna tajna već dugo da rade na njemu, a to će se desiti na APEC summitu u Južnoj Koreji krajem ovog mjeseca. Dakle, na ovom događaju će publika po prvi put moći da vidi Samsungov trostruko preklopni telefon, odnosno tehnički dvostruko preklopni telefon, ali se odomaćio naziv trifold za ovu vrstu telefona iz meni nepoznatog razloga. A zvanično lansiranje telefona na tržište očekuje se ubrzo nakon ovog događaja. Početna serija ovih uređaja je ograničena na 50.000 primjeraka, što jasno ukazuje da je negdje to neka vrsta eksperimenta za Samsung, ali istovremeno je značajan korak da se prikaže najnovija tehnologija, da se uhvati korak sa konkurentom kao što je Huawei, koji za sada jedini ima ovakvu vrstu telefona na tržištu. Koja će biti cena ovog uređaja? Po nekim informacijama očekuje se da će biti skuplje nego Huawei trifold, odnosno da će biti oko $3.000, što jasno ukazuje da ovaj uređaj neće postati masovno korišćen uređaj, ali isto je tako jasno da je značajan korak kako za Samsung, tako i za industriju, ali i za samu ovu vrstu uređaja, jer je ovo tek drugi model koji će se pojaviti na tržištu. A sjećate se prošle godine kada je Apple predstavio svoj Vision Pro i koji je tu hype bio oko toga, koliko recenzija smo mogli vidjeti i koliko ljudi koji motaraju rukama na ulici. Pa danas mogu da vam kažem da je Apple povukao taj projekat, odnosno da obustavlja ceo projekat Vision Pro headseta i da sve snage preusmerava na razvoj AR naočara u kojima za sada meta. Iako se ovo na prvi pogled može činiti kao poraz Apple-a, odnosno kao neki neuspeh, zapravo može da se gleda i kao ubrzanje trke sa Metom u ovoj kategoriji uređaja. Kada govorimo o Meti i ovoj kategoriji uređaja, Meta ima svoje Ray-Ban display naočare koje je nedavno predstavila, koji nisu u potpunosti AR naočare, ali su značajan dodatak telefonima. A Apple sada želi da preskoči taj jedan korak i da već sada ide ka naočarima koje bi jednog dana mogle zameniti u potpunosti telefone. Ova odluka Apple-a jasno ukazuje koliko Apple želi brzo da ispravi kurs, odnosno da prestane da eksperimentiše na marginama tržišta, već da pogodi pravo u centar sljedeće velike tehnološke promjene. Ta promjena se očekuje do 2027. godine, a Apple se priprema da bude spreman, jel te? Vision Pro je prošlost, prava trka tek počinje. U prošloj epizodi sam vam rekao koliko mi se svideo Xiaomi 17 Pro model i sada ove nedelje dolazi informacija da već ima preko 1 milion aktivacija i uglavnom su to Pro modeli ove serije. Tokom praznika u Kini prodaja je skočila za 20%, a kompanija je, slušajući glas korisnika, brzo dodala i model sa 1 TB memorije. Pozadi 3 kamere sa po 50 megapiksela, prednja kamera sa 50 megapiksela pokrivaju sve potrebe ljubitelja videa i fotografije. Direktor kompanije najavljuje naravno i globalnu ekspanziju, a već sada je jasno da bi ovaj model mogao da postane globalno i najprodavaniji Xiaomi model ikad. Kao što vidimo, rekordi padaju, a globalna promocija još nije ni najavljena. Šta će biti kada telefon bude globalno dostupan, ostaje nam samo da vidimo, ali iskreno raduje me ovaj model i jedva čekam da vidim kako će biti prodaja, ali i kako će biti iskustva. Jeff Bezos, osnivač Amazona, predlaže da se u narednih 10 do 20 godina svi AI data centri izmeste u svemir. Na taj način, kaže, rešila bi se problematika energije za ove data centre, jer je tamo solarna energija dostupna 24 sata dnevno, zatim nema nepovoljnih vremenskih uslova, sve je to idealno za ovakvu vrstu data centara. Govoreći na Italian Tech Weeku, Jeff Bezos je uporedio ovu ideju sa istorijskom migracijom satelita za prognozu i telekomunikacije u svemir. Kako kaže, ovo je sljedeći veliki korak u iskorišćavanju svemira za potrebe čovečanstva i za rasterećenje same zemlje. Istovremeno je upozorio i da su lansiranje, održavanje i troškovi neke stvari koje industrija mora da reši kako bi ova ideja zaista zaživjela, ali verujem da to nije nepremostivo. Manje opterećenja na zemlji, a više prostora za razvoj orbit. To je ideja budućnosti po Jeffu Bezosu.
ChatGPT od sada može da posluži i kao prodajno mesto, a ne samo kao obični chatbot koga ćemo da pitamo razne gluposti, ali i korisne stvari i gdje ćemo dobiti odgovor. Nova opcija Instant Checkout omogućava korisnicima da direktno u chatbotu izvrše kupovinu bez napuštanja trenutnog chata. Za sada funkcioniše sa Etsy i Shopify prodavnicama, podržava kartice i Stripe i omogućava kupovinu jednog proizvoda u trenutku. Planira se i podrška za više artikala, ali i proširenje na druge zemlje osim SAD. OpenAI logično sve više gura ChatGPT ka praktičnoj svakodnevnoj upotrebi za čoveka i e-commerce je prva sljedeća meta. Vivo je najavio X300 seriju za 13. oktobar, a prvi renderi pokazuju da je fokus na minimalističkom dizajnu, ali i na ZS kamerama kao i na njegovim pred. Tu su i slow motion HDR snimci, fantastične fotografije, kao i 4 boje uređaja. Iako još uvijek nisu objavljeni svi tehnički detalji ovog uređaja, odnosno sve specifikacije, fokus je na premium osjećaju i estetici koja konkuriše najjačim uređajima u premium klas. Pored telefona bit će predstavljeni tablet, sat, slušalice, dakle cijeli jedan ekosistem uređaja od Viva. Jasan je put Viva ka premium segmentu i sve više predstavlja ozbiljnu konkurenciju Apple i Samsung. A TikTok je pokrenuo Travel Ads, oglasni format za inspiraciju i rezervaciju putovanja. Korisnici koji gledaju destinacije, opcije putovanja, letove, hotele, sada dobivaju Smart Plus AI oglase sa direktnim CTA-om za rezervisanje putovanja. Oglasi uključuju video sa travel karticama, karusel prikaze i dinamičke oglase generisane direktno iz feeda. Sve ovo je optimizovano prema ponašanju korisnika u realnom vremenu. Kao što nam je poznato, TikTok više nije mreža samo za trendove, već postaje ozbiljan igrač, evo sada i u travel industriji. Postaje ozbiljan konkurent Google i Meti u trenutku kada se pretraga i inspiracija sve više sele u video format. Dakle, ove nedelje smo vidjeli da Samsung predstavlja svoj Threefold, Apple menja strategiju i otkazuje Vision Pro projekat, ChatGPT postaje mesto za kupovinu, a Jeff Bezos gleda ka zvezdama. Očigledno, tehnologija nestaje, ali nestajemo ni mi. To bi bilo to za ovu nedelju. Znaš već, ako ti se epizoda svidjela, lajkuj video, šeruj, subscribe-uj se, napiši svoje mišljenje u komentaru da podelimo sa zajednicom da prokomentarišemo, a za više informacija o ovim, ali i drugim tech vestima posjeti nettech.rs i vidimo se sljedećeg ponedjeljka.